Kublai-Shibun yapi ki perlok baro kiba ju yepet bate kersan ke channel jongate perlok menta ngakwa ban pen ya pi iwe dawai kan ban ba ngiyo ban ubajai yaidon hakano ke jakaru te menta aleng ne pej no ma pej perlok na tharai pi itu ba yakum une ukan badai te khamtam me na kamenta jungi kinong kendong jaka sumaru tang khamjengai te atatu milong kibadok te tang na kabenta banginyo kejing sumar kejing yarap kebahajan te na kwa ban yathu na kabenta jong phi ki bom pat samla te yaki balak tip te nai ong shu te ngan ong yaki bom pat te ini ukan ban utrekam na kabenta haba ni sukpo nang ta kalong bet ketrekam na kabenta ladangi ni penhiar dai ni penhiar ni suon kunta terter te na kabenta kata kejing stom te keji une keji kislaju une ban pinsa jaka da pladap sai pindung une na pladong te saknyot ek da pladap knyot ek te sadi khamtam lele ladapi suat ladap suat kerap ha sen ba piladi unu dawai kala sange ben la yo bet ke jingkhia dei ba ngashu batai ne ngashu thau start rei na la matela demo maral diro habang asung stom kupo te kapron kam tang da une kam da don kam ban le jwa dawai lane ban le doktor tang ya ka jingpang penhiar ne ka jingpang suat te ngapnon kam tang da une la jam badang don shu kiwero te rei menta don hangni te ngan ep tang ikine te Kublai-Shibun te saya pada pidon kam te saya komen ban kam tamro pin like pin subscribe dengan channel jonga ban ngan sa pen itu haka next video ya ta iwe kan ban ma te tangkumne Kublai-Shibun Kublai-She charngo yapi we pe we baro